ngezipho ezinhle kangaka. Maqale ngokubingelela. Maqale ngokubingelela kumuntu wonke ngokulinganayo. Ngokuthi nithathe ithuba libe khona lana lamuhla. Ngiyazi ukuthi kuningi abantu abasebenza ngako mihla ngemihla, abanye bethu basebenza insuku zibe 7 ngeviki, kodwa abanye bakhona, abanye abekho kodwa ngithokoza omuhle. Ngiyathokoza kakhulu ukuthola leli thuba. Baba omkhulu. Sihlangene lapha namhlanje ngosuku olukhulu kangaka. Kakhulu kimi kanye nasisizweni sonke. Ngizothatha leli thuba ngiqala ngokubonga umuzi wayithi uKhumalo owangithemba ngomsebenzi omkhulu kangaka. Bonga amakhosi akithi noma ngithi izinduna zomdabu zakithi komthwakazi ngokwamukela lokuhlonipha isinqumo esathatha ngababa wethu aboKhumalo. Mdambo siyabonga kakhulu umuntu omdala. Siyabonga kakhulu. Siyazi ukuthi nisebenze kakhulu ukuthi sifikele usuku bantu bakhulu. Ngokukhethekile ngithanda ukubonga namahlabezulu. Mthwakazi omuhle. Ukumamukela ngezandla ezimhlophe lokufukamela kwini. Ngiyabonga kakhulu mahlabezulu. Nanxa-ke angikulindele ukuthi umsebenzi engawunikeza wona ngabadala awuzukuba lula njalo, awuzuba mncane futhi, kodwa ngangilindele ukuthi ngizohlangabezana nobunzima obukhulu, kodwa uqobo lwayo ngibonile ukuthi hayi abantu bayakhona ukwenza ukubuya basizane nenkosi yabo. Noko ngibhekile futhi ngiyabonga. Kepha ngenxa yenu zingane zobaba omkhulu, 7 years up the hills and mountains, I'm still soldiering on and going much stronger. Futhi I'm going much stronger ngezenzo zenu sizo sobaba omkhulu. Ngikhombisile ukuthi into elifunayo futhi elifunayo liyayazi ngiyini njalo lizoyimela. Iminyaka esikhombise ngaphambili edlule kuningi engikufundileyo yini. Lingenze ngakuzwisisa ukuthi ukhokho walezi sizwe inkosi uMzilikazi kaMashobane owadlula, inkosi yakithi seyakhothama ebunzimeni obungakanani ukuze kwakhiwe isizwe. Ucace ngoba nami sengihamba lamanyathelo futhi kuyangikhombisa ukuthi hayi akululanga, kodwa mina usizo lwenu nikwenza kube lula mihla ngemihla. Lokho kungenze ngabuyela imizwa yenhlungu inkosi uLobhongolo eyadlula kuzo umhlazana efulathele ishiya isizwe sayo emuva. Singayini phandle kwakho? Lokho ngezwa izinhlungu obaba omkhulu bami abazizwa ngesikhathi besuswa ngenkani kwabo ngenhloso yokuqeda ngobukhosi bayesizwe. Sesitha. Lokho kuncacele ukuthi ubukhosi besizwe samahlabezulu bungumabona abulawe inyoka ehlaza. Lokho inhlungu engibuzwe usuku okweminyaka eyisikhombisa edlule. Ngibone usizi lobundandane okubhale kuseni balesizwe sethu. Ukuphokophela kwenu phambili bantu bakababa kungiphe ugqozi namandla ukuthi ngimelane nalomsebenzi. Njalo ngifuna ukuthembisa nokuqinisekisa namhlanje ukuthi sengikhona. Usizi ngenyembezi zenu kuzokusuleka. Sizokuthwala lomsebenzi ngokukhulu ukuzimisela futhi uzokwenza izizukulwana zethu zenzeni ziqhenye ngokuthi sithi ubukithi weliza. Yazi phakathi kwethu baningi
asebalahlekelwa lithemba bazidela ngoba bekholwa ukuthi sekuphelile ngesizwe sabathwakazi kodwa njela ukuthi ngezinye izikhathi inhliziyo inamanga lutho ephelileyo futhi yiko bebhale re-rise angazi ukuthi isikhiwa siyavuma kodwa ngibone bebhale u-re-rise kwama-pamphlet iqiniso yokuthi siyavuka mthwakazi siyavuka mthwakazi omuhle ngicela lime isibindi umthwakazi